Akkam jirtan hordoftoonni chaanalii Fugug Entertainment akkuma beektanii barumsa tokko irraas karaa channala kanaatiin isinii qabadee isinii dhiyaatee jira. Barumsi kun akkamitti akka Telegram irratti bootii itti banannufi akkamitti akka likefi fi dislike waan channala keessa post goonuu irraa kaayyannu isin garsiisa na hordofaa. Jalqaba bootii banachuudhaaf search goona bot father jenne search goona bot father goona bot father khono khana chuda kha right ka bana khana ra click goona achi boda yero click goone start yennuba start sanrat gizetune new bot khajo jira chokan terga misayidana no sene misayidana ratte wa jira new bot khajo ana click goona chuda achi boda ega new bot ra click goone boda write a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. Yeah, maka filata chuna maka bot isani amma Fugug gore dinjira is the good. Now let's choose a username for your bot. It must end in bot. Username ifradu dinja garu dumarati bot to gaba chuda kenya kana amma Fugug gore dumara bot is dabale chuda akana to gaba achi boda baka wani nu baname chura boti banane jirrachu boti khanya baname jirrachu namni channala yaada khanyisa irratti channala khanyisa irra yaada qabu khara boti khanan erga nu ergu dandeechu boti ekkatti banannu kana fakkaata akkata timmas like fi dislike irra khayannu waan channala keessa post goonu irratti like fi dislike akkamitti akka irra khayannu singarsisa anas like bot khajo jira like bot khajo search gona cho like bot khajo wara click gona jalko marra bize defe akana jira asketi wa post gona asketi wa ra khanye bot publish gona chuda wa marbani sansketi post gona kenya photo ta ikana post gona wada khayal ka bari yohan like dislike ka wana tuina achi boda publish gona choran kay channel kay sarati baka like dislike dana lavis khawin denya wan barfani khawin denya cho publish gona channel kay nyati channel kay nyira denya cho ama Fugug Entertainment channel ya rati ngoro bade kana naba khana to ka cho send gora cho skete ono kana te like if dislike post gona chura